Vilingi wa Mauvoo kiokoni cha umundi twi wakeli wa matuku miongweli na atano mwaini wa katano mwakani wa ngilili na miongweli na imwenyeni twa Faith Mackenzie wa Mutunga. Musumbi Uhuru Kenyatta kwi iyo nutambukie kiwandani cha kudhinzia na kudhosia nyama cha Kenya Meat Commission KMC kisioni cha Athi River kauntini ya Masaku kubingwa kiwanda kiuweu ingi itina wasilikali kwikia KMC ungu wa mubea waita wa KDF ndongo ingi ilasi ebikite cha dhini kiu ni mutongo wa Wiper Kalonzo Musyoka, gavana wa Masaku Alfred Mutua, kati wa atongo yangi Daniel Mwongela ni enange waisukwa uliku. President Uhuru Kenyatta ni waelesia kuyaniwa kwake nundu wa muvea wa itava Kenya nundu wa utungia ingeweu kiwanda cha uthinzia na kudhosia nyama cha Kenya Meat Commission kila kiva Mauvoo sub-countini ya Athi River. The revival of this factory under the auspices of DOD is significant to our livestock sector, for this is the mainstay of at least half of our population. Ainena ivindanila watu wa esianda mboka ya kudhoima na kuvingwa kiwanda ki Uhuru ni wonya mwamulo kwa mevea ya serikali wivo mvea wa volisi NYS kati wa mevea ingi kudhoa nyama kuma kiwandani ki nikenda kuendesya udhokomi wa kiwanda ki aiweta kana kilelo cha serikali ni kwigithekana ni cha muthanga cia muemi wa indo na kunenga aimi maindo vaita. Well, indeed, as most of you are aware, this factory where we are at has been in the doldrums for many decades. And recognizing that millions of Kenyans derive their livelihood from the livestock sector and the important role that the Commission played in this sector, I took the initiative to revitalize this Commission. Further, when we were making this decision to revitalize KMC, we also took into account Oivindani President Uhuru Kenyatta ni wonya mwamulo kwa utongoi wa kiwanda ki ungua utongoi wa maavisa maitava Kenya kumweiva aini alamadhosia indosio kiwandani ki kwa kilungu cha ungu wa masaa miongo mwanza na ile itina wa maite indosio kiwandani ki. I am keenly looking forward to going forward, you maintaining your pledge that all farmers will be paid within 72 hours of the delivery of their livestock to your facility. Tunahamu sana. Ndambukani ino ya musumbi atiani na mutongoi wa chama cha Wiper ula ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, gavana wa kaunti ino ya Masaku Dr. Alfred Mutua, kati wa ndongo inge. And we are very pleased as Machakos County for the revival of this Kenya Meat Commission. This is an example of work that needs to be done and a project that makes us very happy. It is a pity, Your Excellency, that you have to start reviving things that should be operating. In Kenya, we've become a country where we build things and we squander them, then they have to be revived again. But we're very glad that you've been able to take this move to revive them. And we're very pleased also that we're able to provide employment. All the employees who are in this KMC before are still working here. They are not fired. That means bread and water and ugali in their homes. Kumava Mauvoo kauntini ya Masaku sitwa kwa ni Daniel Mwongela. Andu mbe wa miongwe na mamisi 15 kuma utuini wa Kithembe ula wikilungu ni kauntini ya Makueni ni malasimikie kutia mawikalomo kumana na muisio wa kuomboka kwa nthi kisioni kiu. Otondo Caleb Chalo kutuelesea ni kana maofisa ma musalaba mutune kauntini ya Makueni matongwene Evans Peter ni matedhisie kana ni metisie witano wa mituki kwa waliu na maema kutethesia misiesu. Watu kumunini na ula wende na kwatu kiyandhini wa utoi wa Mutongu ndu sub-location nungune ila yandhini wa sub-county ya Kilungu ni watuma andu mbe wa miongo ina na misimbe we 15
maithamwo kuma kilione kene kana kwisoviana na muisi olota na kwetwe ni watuku wa muthemba uu. Subkifu wa kilio ki Charles Musembi ni waikethia undu na kuelezea atu ila ciambiise kwikiwa mitalatala ni serikali kwikethia ene nthi ni mathamwa va kwa mituki. Paani twithiwe na thina wa itwika na itwika yu ni muisi munene muno pyo na sisi ni ona yende na ona kuendea na ku extend kana kuongeleka towards kana bakuvi na nyumba ila ndo mekoma na ta serikali ni twende na komando ndo tukwika ndo tutethia ndo maitu weze kwithia maine solika muisione kana kwasia tayo na no tukulio mashirika angi kana omeveo ingi eleto na kuko tutethesia no tumathoketie onamo moko tutethia including Red Cross onamo timu na mo ndo ni kana withie twatethia nondo itwika ni nene na ni pose danger kwa families around 20. Ene nthi ala matwite vakuve na watu kuone maelesia itwikuye taine anie kuma wakatano na vala kai kamwali kuo kanini inde kufikia umunthi ukwacha wetha na itwiku nene na itina wa muthanga kuvota na kumelia ngaliko imwe ya munda o vamwe nacio. Kisio kicha nunguni ni kithitwe kikusiwa maundu ma muthemba o tondu ekalimava meuelesia na kwa isi twadita wa Dr. Reverend Ronald Moithia yunde ni wa kisio ki ni twithitwe twikwata ni twithitwe twikwata mathina mavinda ma mbua actually twithwa na floods ko lakini vinda ila ya mbua ni twithwa twina landslides ukesaithia misioni yakuwa kundu ni kwakuwa na baani vamwe bakuiwe nthini wa mbua nenu yuko ina mbua lakini ina ungama last week na yuno kwewa ondo baende nwewa kana pe itesi abalo kayu no oyuto nena oyu na kondo upando wape na muisio muno ni undula wetete uya munene ni kwitha mutiuko wa muthanga nukete kuvukucha mbua kula ekalia mathikito endwa mo undula utuma mailianelwa ni nthi vinda ye mekwe wa mathame. Josephat Mutunga ni umwe wa ala mathikitwe endwa mo kisione ki. Kwa mazitwa ni Josephat Mutunga wa mutie ani bakwito na undu withiwe kuma wambatu nutusanisia muno ithi thitu isaniwe muno twaona kirja muthemba kila ki ngo twakwamboka lakini yu kiri kisanisie na yula gombe kya wono ndo yuba pani no wamusi no wotu tusaiwe no wotu tudikitano maito na yu tubuli na twende na ukua kindu kukembeka wo muno ndio manai yutu isambe laba niwe beke nduke wo muno yona mavende ma thea kuma MAUVOO akuma brother ma kuma thigwe tuumboa amu maekali matese kula meuthi ni kwitha vai komeka vandu ne va nundu wa wia wa kwomboka kwa nyumba ila ciambia na kwatukanga kumanwa na itwiku ye na ithiu twiva twi stranded nundu twineza ukwata utethio nomwe Red Cross ni manokie matwia no mekuka kupika butu ineza kuona kindu ona kimwe indi ithu tukula serikali nundu kuthama kwiona vinya ithe tu investigate ba na twina vandu tona kwamba kuthi tumakulia makatwete utethio na muno mbe kwamba oswane ulwa ba matukwatie muthanga takutwaki ona ambulance nikana withio na tuova tuo safe na be nyumba munyiba yende na kwatuka yusai ene yuta yale mathamie makuwa ciendu na itu twende ona kwivanga au tuthi tutesiko twendete tutesikila tukaya utwini wa Mutongu ndo sub location nungune ila sub county ne ya Kilongo. Ngiripoti ya Mutongo TV ni Caleb Chalo wa Mutunga. Twitiana na ngewaisuni kana musi wa mundu muka na mwanae na ala mekwisilua kuwa wa ni musikikali wa yela ya waita GK Prison na ulau kuwetekana ta unaindu na mundu muka usu ni wasia uyenengane mwi wa maitu usu kwa musi wa muume ula wa mutwaite vaumbeni na matiana mundu usu wa mutwaite wetekana ta uendie nyumbani ya kusubia miyaku kosa mwi wa mututia akauthike na indi musi wa mundu muka usu walea Lina Musangi enange waisu kwa uliku lakini hakuniletea kitu
Kwani nitamjua kama nani? Hakuna kitu nimebeba, nani ameshutia? Nikunethiwe na ngusanisi onza wa nyumba ya kuiyamia kwa sivitali ni wa mwingi level 4 itina wa family ya mundu mukao maula unawetuweta woa iwe ni musikali wa weta jiki prison vamwe na mwana wa mwaka umwe kulea na miyo. Mundu muka o na ulona amanyikanie kwa isitota Joyce Mwende awetiwe tawathiwe wiki muthelu vamwe na mwana wa mwaka umwe ni musikali wa weta jiki prison ovala Eliasu makuye vau kwa vau. Itina wa kuika kiko kiu musikali ula amanyikanie ta David Kimani Nduati ni watungie vuti yake muthemba wa G3 ovala waisekana ni woana na niwekiwe mbini kabinda kala wenda kutoloka. Ndeto hii siakithisyo ni munini wa OCPD sub-county ya Mwingia kati Nicholas Mutua. Kwe muthenya wa iyo kana wa chumwa, ula wae mume wa Mwende kwa isitwa Hussein Aden, engwatanio na mama ambaye ya Kiislamu nunesi ye mwe wa Mwende ovala mana asimbete kavulika la Mwende unaelete kuthikwa. Hata wewe ukikuwa umepewa pesa kula. Kiko kini kinaitie ngusanisi ovala asima Mwende matongo iswe ni ithe mana lili na mwe wa mwituo. David Ngui ithe wa Mwende anaisi ni wa mwitu wake ni wasilimiki miaka 5 nzelu indi nona athingililie kana mwitu wake onetha ethikwa ni mbai ino no athikiwe kwake musi waita Mwingia kati. Issues zenye tunazo ni mtoto wetu alikuwa Muislamu na alitaka kuzikwa Kiislamu na ziko nyumbani kwetu. Sasa mara ya kwanza wakati tulikuja tuliongea na hao Waislamu walituita. Na tulipoongea tuliwaeleza kana kwamba sisi hatukatai na Kiislamu na dini ya Kiislamu. Kile kitu tuko na issue naye ni mtoto azikwe nyumbani. Wakaenda wakakataa wakasema hawezi mzika nyumbani. So later on ndio huyu kijana. Wote nimuita kijana kwa sababu alikuwa rafiki ya mtoto yangu. Alikuja baadaye, unaelewa, akaniambia baadaye, akasema alikuja tusaidiane mazishi na akatoka akaenda. So jana akatuambia atarudi tena ndio tukuje tuongee. So wakati jana alikuja na wazee, tulipoketi chini hawakuhusisha, tuliongea lakini hawakuhusisha mama atoe maoni yake. Ula wae mume wake na keno neisekana ni wathete Mwende naye na haki ya kumuthika tamuka kuelesekana nune kalite nzina asi Yesu Mwende na mwitikilia kumuthika. Bila alikuja hivi alipigwa akauawa, sasa ile amekufa nikakujia sasa kuzika hiyo mwili Kiislamu. Juu nilikuwa nimeoa kitatu, nilioa Kiislamu. Nikamaliza nikaoa Kikamba, kimila ya Kikamba nikanunua mbuzi nikapeleka mbuzi 7. Baada ya kupeleka mbuzi 7 nilikuwa natayarisha wazee, so nimepeana mahari hapa. Nikienda na yeye mbeleni. Baadaye nikaoa kimila ya Kisomali tena Kiboria. Sasa nimesikia mazishi yake amekufa, ndio nikakuja mazishi. Kulikuwa na mtoto wangu, nilikuja kuzika hiyo mwili Kiislamu. Alafu kuchukua mtoto yangu ambaye alikuwa naye. Juu kimila ya Kikamba ukipeana mahari ama upeane mbuzi kwa hiyo boma kwa familia yote umemalizana na hawa, hiyo mila inamruhusu mwili ni yangu, hiyo familia nzima ni yangu, naweza hata nichukue nende nimzike huko Mandera ama Kiislamu kama kaburi ya Waislamu ile mahali nataka. Lakini hapa nikakuja nikakuta mama akisema azikwe kwake, mtoto yake hawezi peleka mahali nyingine, azikwe kwake. Na hiyo ni kulingana na kimila ya Kikamba, hiyo mila ikubali. So nilikuwa na istikbali ambayo ilikuwa naonyesha ya wazee ile wakati nilikuwa nafanya mahari, vile tuliongea wazee wote wa kijiji wakanikubalia nichukue mwili nizike na nichukue mtoto yangu pamoja na chief. Mwewa Mwende na mwana ewe nyumbani ya kusubia kuna kemwisililwa uwani ebikia kuthakwa kotini waki tuikuwa katatu itina wakoti kwa seyenda mithenye 5 nika naye kiokuni kilimuyani ovamwe na kwetela matokeo
mame yabasuwa kana postmortem. Kuma sub-county ya Mwingi Kate, go reporter ya Vilingi Wa Mauvoo ni Lina Musangi. Na endinge waisu ya Lina Musangi yamba utunenga ibuso ya kosa uthiumuo wandatikanini ndukathi basa nitusiokethetie. Sasa hii ng'ombe ni yako. Asante. Hii ng'ombe itatoa maziwa mengi kabisa. Sasa shida ya school fees imeisha. Jen, chukua hii. Hebu nikuulize, hii maneno nasikia ya bima ya elimu inaweza kuwa namna gani mtu anachukua? Process ya kuchukua insurance cover yote ni rahisi. Hata niko na cover ya gari yangu. Kwanza unajaza proposal form kama hii na uijaze wewe mwenyewe. Na kama haujui kusoma, uijaze na mtu unayemwamini. Hakikisha ile majibu umepatiana ni sahihi na ni ya kweli. Pia thibitisha insurance cover imeangalia maslahi yako. Na usiwahi sign proposal form ambayo haijaandikwa kitu chochote. Pia ukumbuke kujitolea photocopy yako. Sasa wacha nianze hiyo process. By the way, ukisubmit hiyo proposal form, uhakikishe umepatiwa policy document. Uisome na uielewe. Hiyo ndio thibitisho ya kuwa una bima. Asante sana. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. Moto inombete cia timwe yaku niota nikata ningi niota iki nikuibe yaki keve mutsinga wa ula no cie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine no cie bagwa mitango ndipite yu niota ina badi kwata hiko ni tsakota ngakuiba kolona la vela kwata skiza tune ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili 3 na uituma kwa nyanya 1. Location ni ya Kanzalu. Kilomita 300 kuma sokoni wa Kangundo ni via ya Thui. Via yeni anakena ni yemwe ya kundukula kukusisia atalii kaunti ya Masako. Via yeni kusisia atalii kuma Kenya na nzisi anza. Kusenyo wa via yeni kana no wone malemeta on the ukamba weyo. Kino kimwe fani na kiwe dawe awina ability ya kuona on skin. Ilani Masako yonde ni dawe ni part of Machakos. Ni dawe ni Kitui County. Ni dawe ni Kiambu, ni dawe ni Embu County. Kwa hiyo ni kimwe kiamba kwete ando evia ya Thui na utulua approximation ya utulua mita maana ile kuma yodhuku. Mo enende makanzalu matetha ka hata kumana na ivia yi kutinda nyumba tiko umanya nima na kutembea kwingi kutwika niko kona maundu maingi kumana na mwandiki witu wa MAUVOO kuma Kangundo Boniface Mutisia aikwete Kilungu ndwae ngone ukamba kwa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Ni mubea nundu wa kuendea kusakwa kuendea kwithwa na kwa thini wa Vilingi wa Mauvoo ni uthocha tuendeye imwe mundume umwe kwa isitwa Martin Wahome kuma kauntini ya Kiambu no sobitie kibila chandia kana wheelchair ya kutumia mwaki wa stima ya kutethesia andu alamekala na mamutha ma mwanya. Wahome easia osi tambia yi itina wakuona andu aingi alamekala na mamutha ma mwanya na mayena utonyi wa kuthoa wheelchair mainyama. Stephen Mwema ena inge wa kwa uliku. Mutume umwe kuma kuyathika kaunti ya Kiambu no service kivila chandia cha kutethesia andu mema mutha memwanya kana wheelchair kiutumia mwaki wa stima atumete sindu ile inatumika kana scrap materials. Martin Wahome wala nethe wasia na ile easia ambia savali ya kuseuvya kivila kiti na wakumeu yatei andu ala mena mamutha memwanya ona maithini ya maleluni. Hii idea ya kutengeneza wheelchair nilifikiria kutengeneza hizi wheelchairs
baada ya kuona vile watu walemavu wanatambika, haswa wakienda kazi, wakifanya biashara, na hapo ndipo nilikuja nikakaa chini nikafikiria, nikaona hawa watu naweza simama nao na niweze kuwatengenezea wheelchair ama kiti cha magurudumu ambayo inaweza kuwasaidia katika hali yao ya kimaisha. Sana sana nimetumia zile vitu tuko nazo hapa nchini. Ukiangalia nimetumia vitu zingine ni za baiskeli, zingine ni za pikipiki, na hizo ndizo nimeweza kukusanya ndio nikaweza kutengeneza hii. Kivila kila kikia mwaki kwa kutumia betri ile kwatika na laisi yuki na utonyi wa kutambuka kilomita 40 itina kwiki wa mwaki yumwe ndini wa malelu meki fadhukanyo. Kivila kita mivayo ndhe angali kina mataa oni na sigino siya kutethesia ulo kukitumia kuatia mio yondhe ya maleluni. Hii wheelchair ukiangalia wakati unaenda nayo barabara, nimejaribu kuangalia vile gari inafanyanga kazi ama pikipiki. Manake nimeweza kuweka kama indicators, hiyo ni ya kukuonyesha wakati unataka kuingia na jengine. Unaweza kuweka ile taa ya kukuonyesha pande ile unataka kuenda. Nimeweza kuweka kitu kama honi, wakati umeshika breki iko na ile mataa inawaka kuonesha hiyo gari iko hapo nyuma yako, umeweza kusimama. Pia nimeweza kuweka vitu kama side mirrors, ndio wakati unaendesha utaweza kuona zile gari ziko nyuma yako. Hizi batteries wakati they are fully charged, utaweza kuenda kwa muda wa kilomita 40. Kitambo kuje kuziweka charge tena. Wacha ile niseme ile changamoto kubwa sana kwa vitu zingine hazipatikani hapa nchini. Inabidi uweze kutoa nchi za nje. Haswa unapata ziko na bei ya juu sana na zinachukua pia muda mrefu sana kufika hapa. Kivila kiyo dhokano na ilasi umete mwingo ilasi umakati wa silingi ngili maana 500 kufika ngili maana 3 yuki umasilingi ngili ya na yomona 200 siya Kenya. Mutumia oola ni engineer wa maundu mastima kana electrical engineer yasema otoe kata ane matonya kwete wia kwa Kenya aingi alamako siye mawia. Kama serikali inaweza simama na sisi, nafikiri hii ndio ule wakati mzuri. Ni vijana wengi wako huku nje ambao wako na hiyo maono, wako na uwezo, they have the skills and knowledge. So kama serikali inaweza invest na wao, najua ni mambo mingi tunaweza fanya bila kutegemea zile vitu zinatoka nje. Na hasa ukiangalia kitu kama hii, utapata zingine imetengenezwa kulingana hata na zile barabara tuko nazo. Hata unaweza pata pengine ingine imetoka hizo nchi za nje, haiwezi dumu kwa muda mrefu kama hii tuko nayo hapa. MAUVOO kuma muviane ulodhini kia maundu ma alame na mamutha mea mwanya meweta kana andu milioni 1.5 va Kenya mena mathina ma kutembea na mbewa nusu yo mekala mesieni. Kitumi ni kiki vila kini kiutethesia kwete usungio kwa mathina alame kumbelete andu alame na mamutha mea mwanya va Kenya. Steven Mwema, Vilingi wa Mauvoo va Mutongo TV. Munini wa komanda wa polisi kuya mwingi ya kati Nicholas Mutua no ikithise enenthi usesei wa kuyania musini wa mwingi nanza wa musi usu unenio wioka itina wa enenthi kunyungunyisya obungulu wa MAUVOO kisioni kiu balame weta kana polisi yisembanya na alama tekwati ya meo ya kwisiania na wa corona makolwa ni kusesea enenthi. Lina Musangi ni mwandiki witu wa MAUVOO. Itina wa enenzima mwingi ya katila ikaunti ya Kitui kulalamikia uvungulu wa MAUVOO. Munini wa OCPD sub-county nino ni wazekana nuku ikithe kana kila kona ya musi huo vamune isio sionzisi ya mwingi ya kati nisikuithiwa na MAUVOO. Onene ofisini wake Mutua ni waisikana siko so uvungulu wa MAUVOO musini usithi tusikinyete muno. Wengine waisikana maafisa ma polisi sub-county nino nimethitu mayumulite muno kukitana na siku ile itonya kukosethia enenzi MAUVOO. Mutua ni wongelana kwasekana nukuikithia ni wanyaike maafisa ma polisi kukuna patrol utuku isioni sionza muno kisioni cha Mavoko. Nicholas Mutua, Deputy Sub-County Police Commander, Mwingi Central Sub-County. Generally, Mwingi Central
ni kwithite kwina MAUVOO museo ni kwithwa all my officers ni methitwe me yumetie kuthukuma NND polapo ndetwetha na ubungu wa MAUVOO ni to make sure nino kuongela usalama na ku make sure kila weyo uibika ina nyaisia patrol officers me the makava area sionde ila itonya kwithwa sina ubungu wa MAUVOO like mavoko area pala kwithwa na ubungu wa MAUVOO ningu kwatite kutuma askari ma kutosha. Atandize na monumia kithuma kuna biasia la sio batenzika nundu MAUVOO nuthi kwikithwa nikenda usa kwithia investors ma mwingi metha mena matonya kuendelea na biashara sionesa kutena unyibu wa MAUVOO kwa generally MAUVOO wa mwingi central right now ni museo. Kuma sub-county ya Mwingi ya Kate, ngo ripoti ya Mutongo TV ni Lina Musangi. Amanyewa ala manekie mutiani wa kilasi cha nyanya KCP mwaka muthelu nimekwetelanga kwa kabinda kumanya masukulu ma secondary ala meuthi unetina wa minister wa gisomo Professor George Magoha kutangasa kukuiwa kwa wasani wa amanyewa ala meulika secondary kuma matuko 10 kana kuma matuko 20 na nyanya mwaini wa 5 ginya matuko 15 mwaini wa 3 ni mwakani huu. Don't know, how do they know? Form 1 selection is going to commence soon, and we shall announce to the public by about the 15th of June. And I want to further explain that there is no cause for alarm, because we shall place every child 100% transition. Every child will go to the high school. I also want to politely ask the people who are barraging me with requests that I get my orders from one person, and that person is His Excellency the President Uhuru Muigai Kenyatta, and I think I work with him well enough. Right now my orders are that I make sure that those children who are very poor but are very intelligent, their chances at the Kenya high schools of this world, the alliances of this world, is guaranteed. And so I will be taking part in the selection myself. We have to stop this thinking that we just crop the second best and leave the creme de la creme because there is nobody to speak for them. Naindi bau ni bongo bika muthia wa Vilingi wa Mauvoo kiokoni cha umundi ndio tungia mubea nundu wa kusakua kisese cha Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ningwithi wangiciokethia nina Lena Mwende ndina ukunekili wa Mauvoo alame mathanguni muthenyani wa umundi ndukathi basa ni Faith Mackenzie wa Mutunga. When you hold up a well-baked slice of bread, it's compact. It has been baked with high-quality flour and baking conditions. When I pick up the good quality slice of bread, my tabletop is not filled with lots of breadcrumbs. Chukua yako moja leo. Goshen Medical Training College Thika. Ukwate course cia diploma na certificate cia Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course cia Food Sciences ta, Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking, Technical Skills ta, Beauty Therapy, Business Management, Laboratory Science, Housekeeping and Laundry, Journalism and Media Production, Ovamwe na Theatre Technology. Ndivisitu ni sianie muvuko waku. Kimanyisyo kitu kina sindu cia kuyania cia kusomethia na alimu maitu mavivithitu ekunenga mumanyisyo na utwika ula uyanie na ula ukwendeka umundi. Wamina kusomea Goshen no wiyandike we mwene
kana ukatwika muthukumi ula ukumelelwa matani kambuni cionthe tukonie simo kwisila noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya kana noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya vai mundu wima akethe bathei o itu ni twavika ila isaya thi mundane tukanene na muimi nikenda tuime spinach mekiamboka nengi labda sukuma labda obala bangi wekia ni imboga ni ubanga okethene tajetha yebololo kendo cha mutembo mbua nayo ni yaikie kuwa tatene uize za kondua undu mundu wakuilie no kaisi akigwo kwangelekanyo ila ungameto kondua ya baje ilia ni tukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene uwete kono uwete munda kutuku kwa wimi wa mbemba wimi wa mbemba ni uwete mutoka kweza yome no mbemba anenzo amadalesiana kweza mbemba mabanda eli atatumokete nenda ninangali yako wow nano umekwata nundu niona we mwimi na ile maliu alange nimeka nesa ukamba kuithia indoki utandithia kwivaita wasia wa muimi nikila wakatatu kwambia saile na nusu cia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Nikwate kile yote akunikisia musiaisia wa Mutongo TV Kilungu Nimbisuni kila kiku kia kila wakana kuma saa 12 na ndapika miongwena cia mawiyo party chips ni size tu chips tulanga tubeke potato Disney ni yaku mama ndiye ninauta kitunguu na vya kitunguu saumu chote msama mselu ni so anuma Mombasa ukwaji ngwaso wende dukaya bucha usakwe na steak kosa kwa yene vindu bisoni ya Mutongo saa 12 na dakika 40 cia mawiyo kila wakana Kilungu Nimbisuni muyo mbisuni musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mundo waku watutia kwisila imanithia cia iku kwa MAUVOO mbenge tuvikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ benga solo Bez Ivembe Moyo wa Wadhi Mbelekanwa Nonge Yu kilawa kwa mbelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha Kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatelo kila wa kwambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba baya jitembeza maana sina pumba ya maisha mengi mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi misia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu bai kunyo muluo Nondo Vilingi Wa Mauvoo7Am ukamba witu ni museo na wilato
nthi itu Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni twafika MAUVOO makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandini wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzini mwika make uno mama sako mamoka nenyo mama sako mwika nyamae uno mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa mauvoni wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Gila kilie akamba tukozete ba good by si tusikitwa asisi ya uzanya ai uya mundu kana mwanezi ya mundu ayuma kwako uyambe yomuya na ni ukoya na koti ya mbiso nyiko wenda ndengwe nyinyi ni ende ni kanoti we kanoke gwa mundu akuyai ni ukoli ai na vuiti ya lume sane ngadi ko mwe ni rakibelani na njuma landi kwani gonye na ilo control ubalo yuwa ni ukoli ai na koti ya tiga muyeke oya ni na ni ukite na ndithie kana yuma matatu no yuma netina mundu ayukulia na kuma kitimba na icha kwa nuki ya choi kwenda ndiyo na ni matatu na ina bika stage gila kilie inu ni Mutongo TV. Ni na ukethia ingi na nienda nguthoche thini wa ukunikili wa mathangu kiokoni cha umuthi ndio ulikania twi wa keli wa matuku 25 mwini wa katano mwakani wa 2021 ni nake Lena Mutua na Lena mugiara na mukieneza tuwe na mukieneza nienda tuthoche mwithukisia ndi twenda musiaisa witu twenda ni imwe tumanye MAUVOO ala me mathangu ni muthenyani wa umuthi tuisise ithangu ya Daily Nation chongo cha ithangu yu kana MAUVOO ala manengetwe uito ithanguni yu ni yulu wa musili munene wa makwani ula unasa kuiwe Martha Koome na awetete kana help is here I promise wewe no kutwatha kana ni muoka kuthinikia mathina ala methitwe maybe mebo itina wakwithi wana ithitwe kithitu cha wia wa katano na tukwi muthenyani wa iyo indi tuona nengelelwa miyo ya obisi usu wa Chief Justice wa nthi ya Kenya MAUVOO wasu kwa ulikuma nengetwe uito ithanguni ya nyanya thanguni yu ya nyanya nibo bena MAUVOO wasu ma yulu wa Martha Koome bala bena bisa wa Martha Koome ena ola uthiumuiye wia Chief Justice David Maraga na indi nuwetete kana Martha Koome nuwetete kana undu natwa cia maundu make ma usili wa makwani kotini na kwitha atana keanga liko imwe kiuno cho kuendea na kwika na kwithwa niwe yumetie kunenga a Kenya kila cha ilete uona aki na MAUVOO asunu media ingi oithanguni ya The Standard ithanguni ya 15 asuma Koome Justice na kunitwe bisa ena mwilu niwona imunini wa Chief Justice no media ithanguni ya 15 na twithi chongoni cha The Standard cha nitukuona MAUVOO ma Ruto truth fails to stop Asla fight na MAUVOO asume ithanguni ya thanthatu ya The Standard ni bala tukwithia MAUVOO kana ngusanisio ila siende katikati wa mwatio wa andu ma Ruto
ila ni UDA na be chama kingi kila kithitwe kina muyumbe wa Gatundu South ula ni Kuria Moses Kuria no sauvite chama chake cha People's Empowerment cha PEP People Empowerment na ni withitwe iyo Ruto no ithiwe ayenda kuonania kana ayenda utungiania umwe kati wa chama chu chake kana kati wa mwatiani ucio wake wa UDA lakini Kuria athio tena mo na we Asia kana chama chake kikwati a youth kana na moika na ndwala nini naka lakini chama kingi cha UDA kina ma big fish kana ndwala nene na niwende na msimamo wote wako withdraw kana kusioka netina kutia chama chake na kuatia kulika ingi kwati ya neoni ya UDA lakini nukuungamana chama chu chake anukumande ya ndozuisie kuma condition then kana withe chama chake ni chaungamanesa musia witoma obo asuno methi ya idhanguni ya thandato ya The Standard tuyende ya MAUVOO angi alama nengetwe uito idhanguni ya Daily Nation na la mbe wa idhangu yu ni MAUVOO yulu wa ulani minister wa kisomo Professor George Magoha kwithi wa ikwiyo anawetie kana usakuani wa siana kuoswa kusioka school kana kuosa ni wa form 1 no nabikiye na kukuwe wanginya matuko 15 mama ituendete na basi we kana siana sia form 1 selo this school July na school selo bingu wa kwa tamu wande July kwa ndise ni kwitha assignment na mawoni kibabukanyo lakini nundu usuni muya umiwe kwa mubea wa kisomo na wethi kana na iyo Magoha ndanena no nawetie kana ethuki yasia o mundu umwe ulani musumbi Uhuru Kenyatta kwa tuitikila na otuo wa Magoha ulani minister wa kisomo kana wosa ni wasa na ilasi ulika kilasi cha form 1 nominie na kukuwa kuma matuko miongwele na nyanyama mwaini ginya matuko 15 mwaini tuendete na mwaini usu nigo tukwithi wa bado siana sia class cha kana sisioka jakana kana cha katano sisioka ni grade 4 maisioka school nundo na mumethitwe itina wakwika mutiani wa tamu muthelu mie yeyo ndhe maithitwe school imwe na alama na minite mutiani wa class cha nyanya na ma form 4 kwa binda juna muno gwe metha maisioka school tuithi idhanguni ya katatu ya The Standard ni tukwithi ya MAUVOO mwalimu munene wa skulu ya Musoma ila yi Busia County ula withitwe wa kuumie musi kwake na athamia kana agwa kitanda chake athi kuikala skuluni kumano na floods ila siendeye kana kukwina mbua mbingi ila yendeye ngaliko nisu na ethitwe ayosa siana sithitwe sikuwa na masiwa ikaetwe mpaka skulu na ethitwe iko mabu skulu na pandobo kana kiwanza cho kila kikwatite kiwo ni bala momba ne aka na assembly na bala mathaukia kiwanza nicho ni wabethitwe bate kiwo na indi kula kungi kwonde kwithitwe kwikiwo na mafuriko aka na floods itanambia siana sia imana thanthatu ila sioka skulu skulu ni usu lakini kumana na mafuriko asumo ka yusiana ila sithitwe sioka kilasini kana silika ilasini ni siana manana na methitwe maitumia masiwa alama manengi wene asie yamwe ni asie alama donate ye kana mama nengie na methitwe mairoli wakana kukuswa kula kutwawa ni siana imwe ilane nane nange na ingi angi mamini school twamwe etwikana aminete school mwaka muthelu na kwatie max mana 3 na miongo 3 na ndai school na niwe withitwe itwa isiwayu na bado pia musia yungi tuonge wanesu ula kwake ti paina kibuchu kingi ni wanenganie kisio kila siana nursery school kana siana twana tunini twithitwe tuisome aba una maasya nundu ucio na nie komuno kwa mwalimu ucio nundu wakwituma kwake kwete kitanda staff room tundo ila isi MAUVOO asumu sia wituno methi thanguni ya katatu ya The Standard na ndi tu thanguni ya Daily Nation we ingewa ya musumbi Uhuru Kenyatta kwithiwa kwi muthenyani wa iyo anasiukisie kiwanda cha kuthinzia na uthosia wa nyama cha Kenya Meat Commission kiwanda chuchu kithitwe MAUVOO maigweta kana kithitwe na mathina kiibingisika na mathina lakini ndi itina wa musumbi Uhuru Kenyatta kuweta kana kukia ungu wa muvea wa KDF kwi muthenyani wa iyo no bikiye na kusiucha kiwanda kiu na thana kana nikikuendea na baikucoka na itina ndi ingewaisu kwa ulikuno umekwata idhanguni ya 10 ya The Daily Nation
Tuithi ithanguni ya Monza ya The Standard nitukwithia MAUVOO ma Raila kana Raila lays ground for Uhuru June 1st visit. Kana nituisi kana itukuji moyo wa thanda tukithiwa na siku hiyo Madaraka Day. Nani Madaraka Day? Ikethwa yikitwe Kisumo. Na nitukuona ula Prime Minister kana Raila Odinga anaikuwa muthenyani wa iyo. Na twika no naendie kana naendie to service ya Uhuru ula ni musumbi wa ndeitu ya Kenya background kana undu okodi kuongamia bu ana nditukuona nuna thingile ile nende maku kana maikethi we menanzi kona kwithwa BBI nina betangiwe kana nina ruliwe utino no umiwe kutweka kana ndia sianite na mitala sala yondo katiba ke kwasya lakini ne yene ndi maikethi we menanzika kiuni me obitukiria nundu kuma meka adche kana maketha nyena musumbi wa ndia Kenya pesi ndo binge siethitwe sisonga nambe ndini wa county yota ni masobiwe Kisumu Port masio kange masobiwe Kenyatta International Stadium ma renovate wa Kenyatta Railway ilani mtambo wako dikuu masobiwe Business Park masio kange masobiwe Jaramogi Odinga Sports Complex na sindo inge mbingi kwa une masisitize iwe kana Raila no matabise kana maikethi we menanzika mundu ambe ala mama thite na muno ubo wa BBI nutungwa nukukala inene na yuno usioke wa mikethe menanzika MAUVOO asuko likuno methe thanguni ya Monza ya The Standard. Naindi tuoba tuisisia ithangu ya Daily Nation wena MAUVOO ithanguni ya 15 yulu wa mwandiki umwe kwitwa Joseph Otieno uwetete kana uthuthite enendi maike kwithukisia andu ala menanzeke menande tuitesia gwo yulu wa nzanzo ya wa corona na kathuthi andu akame ati no sio mundu akethukisia na akaumia utwiwa kana nukutonywa nzanzo ya wa kwisiania na corona nundu andu nimethitwe mayumia mawoni kibathukanio yulu wa nzanzo ino ya wa corona angimaka nenga no mawoni kibathukanio na indi mawoni ma mundu asitu nenga enda ya lakini mwandiki uyu anatabitie enendi kana no seo ukethukisia na ndoeka kubuthisia ndeto cia silikali kwa uwa kathathuthite andu mabiki na kunewa nzanzo ya kwisiania na uwa corona nundu yo corona yiko ina mbothi niguo ingewa isu yithanguni ya 15 tuithi ithanguni ya nyanya ni tukwithia MAUVOO twitu na nengelelwa ni Faith ma undu musumbi Uhuru Kenyatta muthenani wa iyo ubingo iye kiwanda cha nyama kila kiwa river na asia kana no tute nyama ndiyonde otondu tulithitwe tuita na tuita sindu ingeta ikonde cia nyamo MAUVOO asuko likuno methe thanguni ya nyanya ya The Standard. Twikilanilia ingi ithanguni ye 10 ya The Standard nitukwithia MAUVOO mekusikana na ukui ula kana mia ila yekitwe ni michuki Noisi michuki alikite musesia wakwa noisi michuki alikite kana anengetwe ministry su ya ukui usu ibindani ya musumbi mo Kibaki aitwo kwithi angewa yake tunengetwe undu watethisie andu ala memba anangalisio ukwinzi yani na nitukwiwa kana kwa hii kundi la cia ikrosia isambeza cia andu ila Taliban jeshi la wazee kam jeshi na mugiki na inge mbinge ila wethia siasi kita kutetea ngalisia akuisikende kana ngalisu sia akua ni kana yani maasia itame usikita kuinenga kendo ta security kana usesei lakini meka ya mbesa nawe makumi ya mbesa ila mo kuitia mayikata mayibebi angali yaku lakini michuki la alikile kivelani nibethiwe bena mo vinduku alamu paka waleo ni mamethitwa mayithiwa nundu ni wa register ngali kwa SACCOS na wethi ya kila mundu yoyote o wingalini withwa we conductor au withwa we makanga ukethia wina uniform na bai bandu mo kwibia kenda ningalisie ndu mailete kwibia kindu mwiba kwa sako na kuma bau kila kingi paiki bangi mailete kwibia kana kunengale ndesa kwa andu amanzi yani asuma asiame monenga usesei MAUVOO asumu siesia wakano methia ithanguni ya 10 ya The Standard. Endelena nenda ambosioka itina banini ithanguni ya Daily Nation MAUVOO asuma wetete yulu wa mutanithia umwe ula wina ni mwenendi wa Somalia na America USA ulo kuitwa Bashir Mohamud na Bashir nuna kwatikanite nunethitwe aite na kwatikana indi emu kana emu miethayo na MAUVOO mawetete kana ukunikili nuendeeti na wa
ripoti ya uthinzi kwikwa kwi muthenyani wa iyo ile nona nisekana bashino nathiniwe atanamba kuwa wa bala ekuwetakana none na maubibia uthiuni wake na indi kuthinywa kukeyonania muno ciani ciake cia moko na ciani cia mao na indi mawasi mawetete kana ukunikili usu wetwaiwa ni maobisa mena utuika wa ukunikili mabanthi ya Kenya na makaweta kana mibea ya ukunikili ya nthi ya America FBI mayithi wa mailikila ukunikili usu kwa ene andu mamusi mabashir ni maitekana ni mekwenda aki ya mundu wo no lona kwatikanite mwa kuyangaliko cia Nyamindi ila yemwe ni county ya Kirinyaga bashi no biki na kuthikwa kwi muthenyani wa iyo kwatiania na mila cia ndini ya Kiislamu na troithi ithanguni ya 16 ya The Standard nitukithia chongo chovo lati nengeto bitukuletwe is Moses Kuria an attention seeker or is being politically strategic kana Moses Kuria kita kwenda kukosa attention ya andu kana ukewithienge wasionde cielekeletwe balaui kana ena musimamo wa kisiasa nundu ni withitwe twasisia ni we muyumbe wa kiliombunge kila tumite musumbe wa ndeitu ulani President Uhuru Kenyatta na inge ni wakwatise mwatiania wakwatiania na munini wa musumbe ulani Ruto na ni withitwe ni wakwatise kwatiania na musumbe wa munini wa musumbe William Ruto na kila kinini chama cha UDA na sio kaingia sio ubia chama chake kila kiucha pep maboni ala ni kunengete po mwambelele musesia wito na yuti kulwa ni attention seeker kana ni kana ena musimamo nundu ndena musimamo wako na nyaungamelete ba asia ena chama kicha kulo kwenda kukose yandu kana kwithie kina ndo ingi kuma kontini sio nde na ingi ni wa ena mwati yonio ni wa UDA ulani wa tangatanga wa munini wa musumbi kwa umo wa sumo cia wa Mtongo TV wenda kumama na wenda kumona ko likuno methe thangu ni 13 makweletie ni hata ni wa tangatanga hii kana musimamo wake wingaliko yiba ithanguni ya 18 ya The Daily Nation bena MAUVOO yulua asiai na enende mabikite na kudhudhwa metikile na mayosa nesa walanyo ula uwipo wende na ubilua wake somo ukuitwa CBC nundu ituisikana nthi ya Kenya ni yende na ubindua walanyo wake somo kuma kwa kila tukita 844 tuende na kulika walanyoni wa CBC kwa ube na MAUVOO alama wetete na no useo enende makawetikila walanyo sumwe na maiwiki ya biti na maanani nundu weweto kana niwo ukwisa kuuna siana sia mithenya ila yukitekana maituika andwa makethiwa na ujuzi makethiwa mena utuika wa kwika maundu kivuthono ukethia ti lazima mwana amina skulu akabikia na kuthi kumandhawi ya kambuni withiano wabikie na kuiyandika kusomya kambuni yake kumana na utuika ula ukwatite skulu kwisila kwa walanyo wa kisomo cha CBC niguo tuongewa nisu ya kisomo ithanguni ya kana ya The Standard nitukona kana nikukwatiwa ciana ngili mana monza nisikwa ile inekie mutiani wa class cha form 4 kana KCSE sio nisikwikwatiwa ku join universities kana imandisho cia yuluna colleges MAUVOO ama mawetu weyo ni munene wa kisomo kana minister wa kisomo George Magoha na weta kana ciana ngili umwe manana na itatu yana na miongwe na nisikwithi wa siakwatie maximasi plus na kudiulo ni kwithi wa CD manisio isu na CD manisio sio ndesi akimbene na ilasi ya public na twa yanga withi oni tukona ingi tuyiwa ona imanisio cia kiubundi nisikwenda yosa ciana ngilima mena miana kana slots cia ngilima na 331 alama kwithwa mana minye class cha form 4 matonolika MAUVOO asu musiesia wakwano methi thanguni ya kana ya The Standard Nendi ithanguni ya miongo 3 ya Daily Nation ni MAUVOO yulua maundu mautandiria na indi mibia ila ikonetwe kana yusika na maundu ma utumi wa sindu wa mwenenthi ni yumite ukanyo kwa kambuni ila si usobia sindu kivuthukanio tamikate sindu taisu ibikie na kumanyithia na kusomethia mwenenthi yulua undu sindu isu si sailite kutumiwa
na ni mailite kwithwa mate unengane mauvoo mate na uguo yulu wa utumi wa sindu ila mwene nthi ukupikia na kutumiwa kunge waisu ni yulu wa maundu mautandithia na ithanguni ya 30 ya Daily Nation na tuyo ithanguni oyu ya kana tutana umabo Faith ningo na MAUVOO ma Kwale Mombasa to reef from titanium. Titanium ni madini tumeta hata kwa Kikamba kana madini minerals sitona kwitwa pe sitwa ni minerals musiesia wakwa madini meta madini me kwithiwa si pala si kwithiwa siinzwa ni madini mama kwe madini ma dhahabu kwe madini ma otose kwe madini kibabukanyo so ni ko depend ni madini otondu county ni akitwitwi na coal Mombasa mena ma meta mavia ma chao pia ni hiyo nene hiyo ni sito yingine ngo tabia musiaisia muthenyane wao ni nitukwithia MAUVOO ma undu mekwithwa mayinza titanium na undu mekwithwa maikwata mbesa singivite na kila kikwithwa maitungia kuma kana moso ala mekwithwa maitetwe ni winsi wa titanium mwesu musiaisia wakwa MAUVOO asuno methia ithanguni ya kana ya the standard na indi njisile na kana wina MAUVOO wangi tutonya kunikile thanguni ya the standard ya the standard nina vine vya view musiaisia wakwa wenda kuona kosa MAUVOO asuna ange maingi twina onengelelia onde nukwiyose ya ithangu ya kuya the standard nikana utone kwisome akindi ni chavyo nikana omane kila kiendeye ndini wa nditu ya Kenya wina kwa ukunikilini wa mathangole na mwende wa mutinda twithiane muthenyani waoni na kaindi ni ta Faith Mackenzie wa Mutunga na bubu tubika muthiawo kunekili wa mathangu muthenyani wa umuthi thini wa kilungu cha amuka ni ngwithwa ngiciokethia ingi itina wa uthiumo wa ndatikanini twina mutaalamu wise kuthinikia maundu mambanga ila saumila mituke kwau ndukathiba sana ndu twitha twimanyigwa maundu kibabukanio no bikia na kusoma undu wa ile kuthinikia undu waumila kwa mituki na ula utei bangiye tiwanesa kwa uyuyu nituciokethete inu ni Mutongoi TV. Hello. Uniona? Si niko pale angalia nyuma. Niko pale si angalia nyuma niko pa Uhuru Park. Uniona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Si umeona sasa? Si umeona sasa kuja. Kwa task za tuni ya Raila Uhuru Park. Tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Lakini juma twala mande pyo jua swine mo wamba kuba tu ya ndi wa bandithia sina kalibu suma itatu kana ina okay ko tibu kwa bua mino bandithia tibu kwa bu nondo nengi ndo mama ke buyone na yua mino bikabe sile to kwenda ya uta yuwe yoka wambiwa je ya jiba wasia wa muimi Gila kilie. Yes. Mbaitu. Ila muntu ita MC ko si athini tikwati si athi. Mwitwa mujenda tikune ya mwau. Kauna na asa ingi mwitu tumia tabandu titaileva ti takamuyo kaususia. Kachondo kakuyitwa imundu. Machema ni mami situ kisi. Ayo tu vingisa ila tikwati program. Ayo kila siya kwati program. Chama ni amuzino. Leandro mailobi mwakai. Masi yuwe meki waliu. Ano mailobi yasu kutinda mukathi na mayidwa hapo tiyumba de chathi. Akanyi tuete ya. Ayo yikango kaundu kangi wende na programu yaku. Chama ni amuzino ingi ngalikwe. Leandro mata na ajai. Mamusi malike numba madhe. Wende na program. Watie program. Na maandike tenginasa na menda watie sa isu. Bayuka chama ni amuzi ingi ayutina na mautina wakumba. We kayutu wiki ya wabe machama ni mamusi. Eko chama ni amuzi kala yema ni ndandu mamusi. Na nduma ilopi mayuka lema ni nduma ilopi na MC aikwati ya chathi. Gila kilie.
location ni ya Kanzalu kilomita 60 kuma sokoni wa Kangundo ni ivia ya Thui. Ivia yeni anakena ni imwe ya kundu kula kukusisia atalii kaunti ya Masako. Ivia yeni kusisia atalii kuma Kenya na nzi sianza. Usenyo wa ivia yeni kana no wone malemeta on the maukamba weyo. Kindu kimwe fani na jowi dawe wina ability ya kuona county sina. Ila ni Masako yonde ni dawe ni part of Machakos. Ni dawe ni Kilifi County. Ni dawe ni Kiambu na ni dawe ni Embu County. Kwa hiyo kimwe kiamba kwete ando ivia ni ya ivia ya Thui na utulua approximation ya utulua mita maana ele kuma yodo mo enende makanzalu matetha ka hata kumana na ivia yi kutinda nyumba tiko kumanya nima na kutembea kwingi kutwika niko kuona maundu maingi kumana na mwandiki witu wa MAUVOO kuma Kangundo Boniface Mutisia aikwete Kilungu ndwae ngone ukamba kwa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Benga Solo Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbelekanywa nonge Kila wa kuambelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha Kilungu kitema ila chambathi cia Benga ki ni kinene ikwatilenesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatelo kila wa kuambelelia nginya wa katano kuambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Baya jitembeza maana misina pupa ya maisha kweli. Watindata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni kwete muthenya wa kuwa kwela na wa kuendesa nyi muthenya wa kwa musevio na yu ni na ukethiana no thote Kilungu ni kicha wiyane wiya watu sia sema we meki wathukane toka mandakana mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthenya wa mina kuthela ndu ndebe sio ndu nengete aume education nundu ni wigo na ni ukoka na lazima wakwatambia za tumano ndo itumia neza mundu ithi ayanda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalange nandu pepe soso wako ibaya musi ute uyu aloni eke uyu mwana akene wosi aloni na kwesa kwekwana indese aloni na andu yikalane na monesa maka kumsuisia nduka Nini tawa Steven Mwamanena ukevya na notho Kilungu ni kicha wiyane wiya wina kwa Steven Mwamava Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Mukamba aisiati wetele ndakusa na sabali ya basa yambia na itambia yemwe akamba twina kesesa ikyo kufikia bonde bala oi nituyumba nitie kunengelelia MAUVOO mavividie maro matena nzika batema kwekea kaliko imwe na madhiane nesa ni andiki na somi MAUVOO mena utwika nindini wa Vilingi wa MAUVOO Mutongo TV
ngwatanio ya mukamba nitwavika. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku. Kwa MAUVOO yange tuvikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni ngwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Inu ni Mutongo TV. Naende musiaisya uitweka ngutho chengi twenda niemwe thini wa kilungu kitu muthenyani wa umuthi chamuka twina mutaalamu ula wisi maundu kana usomete maundu ma kuthinikia mbanga cia mituki Eric Muli ethi wa etubundisya undu twailite kuthinikia maundu kauta etha ni mwana okuwa manyu etha ni mwana waitwa ni leundu munenga leu weta musiai kana mundu ula kusubia mwana osu wailite kosa matambia meva ma mituki kwini enda kuthocha twenda niemwe nginya muthiana nienda nambe uthocha aini makwa studio muthenyani wa umuthi. Eric tukethie na tukethia musiaisya. Okay, kwa masitwa ni Eric Muli ni mtaalamu wa kushughulikia maundu ma emergency na maundu ma mbanga sio nthe cia mwaki na cia maundu makonetie uima wa mwi. Asante. Uyu ni Patricia Kiprotich na ni wetu kwithia tuitumia ndini wa undu twithwa tuisoma ni wa kwitha etha ni mundu waitwa etha ni mundu weka kindu ni wa twitha tuitumia bikie ethwe no wetu utumia kuona undu maundu asu twailite kwika nienda Eric kwamba tutabia iyo emergency kana maundu asu makitika mbanga cia mituki nita maundu meva. Mbanga cia mituki ni mbinge muno na muno nenda tukambia na mbanga ila ikitaka paya misini kwitu kana tuma luke tulike malelo ni na twesio kaingi tulike masibitali ni kana andu alamenda ana wou na nimeseme na wona nimetikile mena wou su ni kana tukenza tumane undu tutona umatethesia kukwata uyitiwa mituki ila maundu kana wo kila mabindani ala tutechau teba kuwe na sibitali ko mandu ne mambanga nitwambia na ombangira simusi banga ile kiteka muno sianani ni kwitwa ila unenga kana leu kana nitwelewa kana kena nzia nini ya kupitela leu ila keuja meloko menini yes. So kana kenda kwindwa mundu makini muno ila ukukahandle vaya musi nitwelewa kana mundu ila wamina kwitwa ona mundu muima no atose kwa no atone kwasia thayo wake ko ni kindu cha bata